Siapun. Yang anu di nani penghona itu hakuna. Yang ekpat penghona di ulau ta. Tu masuk di ulau salimatua jajan kami. Terus nang di hamuna ulang. Kalau ini mangiro pada joyok kami. Tadi mau tur sepanganonon. Boha di hamuna jajan di ulang nami. Langsung kita patu pamazoon di patikianon asal kita makadai. Upaya doain pada dosia kamu nang ulang nami. Tagbo binang di hamu ulang nami jajan itu. Mulia tema di hamuna raja ni pemurun nami raja situminya. Mulu siap kami hula-hula hamuna anak guru. Nyan jolo jahahok kamu majo jujur ngolu ni na dua-dua on. Asa boy taurutu diaka ulauta asa tarboto hita isiro hita isor narohon saluhutna inarohan nami nang dihita saluhutna horong di hula-hula. Wah narohan tarisi. Saya dapat dohong majo hita disi. Tidak boleh memahami orang baru. Sorry nama, mau lihat tema di hamuna salubna jo orang dulu nami siap kau satu gijang satu ton. Kau itu tu jajan ulah. Naik beda munai ikut jolo botol do asa patu pao akan alau si ulau. Alani mangido mahami tikti salokin tu hamuna salubna. Orang ni ulah nami do masahutan nami. Sudia kainang do amang solibada na do makaholong kami di bagasa tikyon asa zoloni kahawak kami sa tutusongan susun muluni na tutuan namin asa sangka asa baik turuan nisa ahom mazoliawat singkat ni na tutuan namin moto matutuak ka patutulan tulay manang pacapalan sudubutin namin di ongkiku jahom ma susun muluni na tutuan. Jadi moyanya mah perjolo ta pasal tomat dapat lingkan basai ala diliau do dihita hai pasong. Kalau mau di hamuna hula-hula nami tulang nami. Koma sahutak nami suri nama kaolong yami amang raja inak suri pada. Kalau tukpi di bagasan habuk niroa kami kita seluhukna ketong do hita matu moda de itu buat dapat lingkan basai. Di salani asa perjolo majo hujahahon. Jujur ngulu manang riwayat singkat ni na dua-duaon na walong kami nakawalong isenhukna. Ia upo nami ima upo monang situmiang na mangalap buru ni rajay buru hutauro. 5 ma pinoparna 2 bawa turu buru. Ia kami paparan ni siapkangan ima upo diu. Situmiang na mangalap buru ni rajay buru nenggolan betuara 5 ma peparan ni punanon obat bawa jada buru. Ia anak siap tangan 5 opu Yosia situmiang na mangalap buru ni rajay buru pakpahan si kedua 5 opu Yosia Pasteroi doli nahinan na mangalap buru ni rajay buru hutauruk sian huta si pohon tarutung 5 tubuh ni buru ni rajay buru si pahutar apalah nasa baru-baru di bagasan pikyon si petolu 5 opuan risi tumiang na mangalap buru ni rajay buru nenggolan lubat tukuk. Si P4 ima amaberes si tumiyang na mangalap buru ni rajay buru tanggang. Si P5 ima na buru nami nariparputan may tu anak niya mang buru nami marga si dauruk siyan huta si kamani. Iya na tujuan namin ima opuyo siya paski si tumiyang buru dauruk. Tubuh ma di tanggal 31 Desember tahun 1956. Marahasohotan ma di tahun 1970 lalu jalan di basa-basaon tuhatta ma yaman namion ina namion 2 yanak kon 5 sada bawa dohot tolu boru. Ia anak siakangan 5 ama Yosia situmiang na mangalap boru ni rajay boru si dauruk sian puta paitonga jalan di basa-basaon tuhatta dinasida 2 yanakon 5 sada bawa Yosia Pasteroi si Dumeang berumur 1 tahun.
10 tahun. Dohot sada buru ima siasi sa buru situmiang berumur 5 tahun. Ia tubuh ni dainangon anak si badua ima si baktiar situmiang. Amang raja inak sori gada. Jaladang marhaso kan dopena ia di anak penamion. Ia berusia kanan di parhutama itu anaknya mengkurunami marga situ orang sidik kalang. Jadi di basa-basa puat taro 5 di anak kon 5 opak bawa dosa ada buru. Ia buru si kedua di parhutama itu anaknya mengkurunami ima marga sirigar sian muara jadi di pasu-pasu puat taro dulu di anak kon 5 sada bawa 2 buru. Ia buru siap puren di parhutama itu anak ni among buru nami marga sinaga sian bangun purba. Di basa-basa puat taro dan anak kena tidak dulu sada bawa 2 buru. Amang raja inang story pada ia na dua namion di bagasan parsahiton ma pola do sapi 7 tahun. Jalanung nga hubaw betok kami rodi dia do kami ngalau bau beton jala dan biasa kami aku nama dua. Alai hika jol maro nama sakap tuhat taro aku nama nutuhong. Ia na dua namion baru dungu rumah di hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 10 itu WIB di UGD Embung Fatima. Ia torong ipinok pernah dua namion 2 anak tolu boru sada permain tolu hela dohot 10 tolu berhukum. Jala punguna sa urun na paparan nila dua namion 22 halak. Tutup usia mana dua namion berumur ma ono 27 tahun. Semua ni majo amang raja inak suri pada tutur ngulu nila dua namion nawa olonge hamion mangidu hami tu hamuna sa amang raja inak suri pada talu bisa danai ma yana konang na sumarhaso kan dobe asa anggian nan judulanon asa dapat sirokan ni koordina tangyang munay amang raja inak suri pada nai dotong nagari dihangi hajuhutong pulon pasahat ketuhamuna selhuk nama kaulongi hami utima moliate. Tema yang gini ba nang macaho juzugul ni datu-tuwi. So ni manang di kita salhuna talmo mi nang dihamuna jajan di hula-hula nami. Tulang lelokot nami. Udi tahe olong di hula-hula. So ni ma juzugul ni datu-tuwi na ku zakawakan. Jajan nami. Dia lanong do peseranai anak inang nami on nasumata sebota. Ni anang go di umur nung ngatuk alai siapa tahun do hita dong dobe adong ka sinali hodni cai nangon alai ni dia muna jajali hula nami tanu binang tulang nami dohot hula nami taul nang masaka manek kami atau bawon ulau tu masuk lima di ulau salima tua ulau ni tua nami alai ni to tong ay mangido pangayo tong salukna olong ni hula nami teroi hamu hay pageleng muna Kano pasang papajolo tu hula-hula namin jazai betul. Berarti mak dia muna ang guru nami di sisa dari semara kami do siang arorogi muna tulang ati ang guru nami. Nauli. Tohoro di na pinatulas muna ya di nami adong na so paraso kapupina alay titiki ang waran ni patiya sa tula na tuk na masih dohita di magkiri pita di paso-paso ni siya tuwata ang dia ikomos serokap nito di Bernami. Amang guru na nagsiguro nami
ia amang guru nami mula berjuru mendapat perbuatan lain na guru nami ma di pagkasok kapitero mula kalau tahu sari na dua ahli sisa yang pemilih dua mula tahu pun kesidung hari imara di robohan nami ulang nanti kos hari waktu parmot ini na guru nami di pagkasok kapitero taringon di sibatu bau na kanina na guru dari coka muna sa dikto kuma solo dari bersyukur minna sa lunggulo hita sa panaratan hita sa nakapagurata di ko na di pasugit siya kata uga sinito molo di hata sinito totu maski na ito lo hita anong guru ano yang di pulau Batamon mamer na hita ya kapatikian mamerin kong ikiadaan dan buwi lo ka ba ikon na siya ko na di pasugit hata pepatah di bahasa Indonesia nakukul di mana nangit di jujung di situ tanah dipijak. Dan mereka cerita di pun dari dua-dua aku dia kabar dari ini jujur lo kabar taat koloni dia kabar serahan nak kita pensa pepara di putra si raja di pos-pos mana rumpun dia kabar di raja peparanya ke raja peparanya di alat parat na adong di parat baton. Obat usia ng puro ba tiwan kami mahamula di pagkasa kapitian noon kailangan nung namanariw ang abangan namanariw ang ina ang ina kabunga tagyata ang elektrikuhanin ihaliheto ni tikina ito ang masirka ito dini dari namin ang guluro namin di pagkasa kapitian noon kasi tumahari mo guru nami, ibu nami di perjuangan di pagkasifat kero. Kon amang guru pada podon siya kami hula-hula muna narong di Pulau Batamon. Atas lima nabui obat wasabi Tuhan muna amang guru nami. Sino ko di kami ang guru? Mau lihat itu lang, doon naman ang kaning tubo na tulang kami ito. Lima, sila sa katamahan. Pasti kena ko pasat kami matutulang kami jajan ng gulan. Batu apa? Mulai mati Tuhan, mulai tumpi di bagasan tabilu-ilu di kamu akabirinanya. Nahori na idok ni hula-hula mula, dok muna tulang muna. Paniduati, alay dada gabi si putu, gabi babuat si putusan. Tongdok, raja di dong sauda dok na mamutusan. At yung tatabi di kamu ang ipaputul nami raja utawu. Tangga pangidot kami tu raja di Pamurwata. Alay pendapat siya kami molotok siya pangiduan kapanakok pulau kita. So kung naido mula na kiningan ni asa dapat jumpa mati kina dapat maupas na. Di pahupul namin na sumarhaso tentu ke. Tangiang nami ma tulang na opung na manangyakon tumibu laputan pasu-pasu. Tumibu dapotan sirokak ni daging ng tonti. Alay pangiluat di so nahulo ko na kanini raja ni Longa Sahuta do sisukunom muna na mabay keputusan. So ultima siya kami tulang muna raja si Batuara molate. Mau lihat tema tulang, tulang dulu nami ijazah si Pautas. Gabi majalah horas di partikelnya pasal satu kami. Kami nama nabay nama sotik naik. Bolo boy, ipatinggal kamu non jujur dulu jalanan nak kingdam kubegi hami di jauh kamu naburu nami jubuni. Di kurang tulang. Doho daka dongan nami rana tu lalu nak katu tuliso jadi sa bolo nas soling kabut kanyo kami nanti may rumah pagale na kurang lupa piling aku mungkin. Letak soni ma ten hami sotik tulang robot malah deh mak. Mau lihat tema tuhamuna sajud na kahula-hula nami na maskinodohon doh tak kahula-hula anak bajai mula roka pandabot siya kamu na ulihat kabel tikian Mulai di bulan kesebutan kalau pandabot siya kami hula-hula mati dohon. Pak suhu dia sebutan lah. Sorry Bapak Dawud. Ada.
Boleh orang dobe. Aka hula nama tidak doon dapat pandapot. Hula papangan. Mulai dari Maria Murah dari yang guru nami. Nakin nungat pakas. Tapi ke coba jujur mulu nih ang guru nami na padu pun. Jala sasitong na sorry na guru dapat padu pun. Bolo tapay itu nakian tohor na lakon ni bulang nang kanarong be nama narihon. Jadi bolo siyang kami sa patabok mami do tulang muna tahu. Baru saya lagi abis. Mau lihat tu hula nama tidak doon. Lu bentuk mana kenge si tangkang. Kalau be. Hula anak bajai hula poso jadi sini dulu. Masalah apa jadi? Oleh ada mah dia mula hula na poso. Pasti kena aku pasal time pada waktu Tuhan belum masuk tanami. Horas jalan gabi mari kita saluna. Horas. Jadi mau lihat apa dulu Tuhan mau masuk mulut. Dia kamu fikir Tuhani dulu masa utamuna. Jadi mulu siap kami yang songon hati itu dua gajah do di gajah alai ketung do selangon mah. Kata be ni bahara atau hata mengain ni bah Mai doa hamu akadulamu lalu akadulamu saya dulu kalau saya kita satu turu dua setur satu dijam. Tak do dia sumudor songong kesimpulan. Ya songong ini masa kami rumah saudara mau lihat mali hamu jadi rumah saudara nami. Mau lihat mali kita salutna. Dia muna hula nami satu kijang satu tolu. Terlalu bimanang di apalah hula nami jajai utauli. Nauli jalan lehe mai. Nang dokon munai ko pasilong ali mani anda tua nai ma. Alai la zanami. Kata nis tua ma do. Mada uzanyo itu dapat na kopo. Dang di mata, dang di lawa. Tak kalau patol hasil zanami. Hati tu dah pandang gunung na suara. Ide berdua bertikianon natas patu pahami geleng muna. Ni ang Panginoon nauli doi. Panginoon na rin kanay no pamilya jangan doula. Alai. Masa kata kami na sudupulun na budaya. Di otak nami kena matinurun nama lang hidup puluh nami. Bulan usaha lima dua mazor. Napa patu pahami di patua ni na tua nami on. Sinubo di mahami tanuma bilang dia mun jadi bulan nami kejai betul. Menerima amang guru di nampil atau masunai. Yang dorong nabi rasana. Kalau kami lu nari mulai, anggo kami lu sepuluh bulan muna di sungai Baga seperti Tinodo sepuluh bulan muna dan nama mereka isi kami sebulan mangkuru. Jadi jujur lu kita mangkuru, kalau bumi mahita di nama rang di Bopar, di Oputa sudah jadi pos tuh ya kita masih jujur dia kapal hidupan. Alai boleh malam itu kok kamu nak kalingan, nggak saja roh muna ina kamu nak kalingan. Kalau nami bisa lebih kamu naik udah kamu nak, ada lebih nami di sana, kamu mahami bere di rumah ini, tahu kan lebih namu kami di rumah ini, ayo di rumah nami kan, undang di potongan yon, bisa kamu lah di bagian seperti kilo kami, udah muna, dan mamerin budi kami dan mamerin si batu muna kan, pas baru kamu nak, lusuh dia berbeda muna kasar kami, itu, alai. Ada di sini orang mulai bulu kita masih bau duluan. Baiklah, molo kami bulu orang nami hamuna di bagai seperti kian. Ane molo maruari hamuna pikir hamuna, tak solo kami lo. Semua dia harus muna raja ni abang bulu. Mau lihat mari hamu jadi hula jadi jauh tahu. Bagi dah dulu serawal. Sasi paholo satu pamingke. Na wujud jadi tahu matbulu. Tapi hamu lang ni hayam bulu muna. Magai cuma sama deden. Patikos akka piso na gajang kari dia patu bau kudo lingkaran non di batiktiana pos pada pelaku. Alai ulo nama Panginoon kami itu kita selalu na. Daja amat tadali na tasuli pada asta pasikok mazolian di pakatayo di Panginoon nami di patua ni natuto nami on asa sibul mazol hatta di ulaon
salimatu ma patubaon nami dari masukut. Gabi baca loras. Oleh ate ma alani asa unak sedi julot to dulu di sebanganon do tak tepat jabanganon. Dalam panggilan nami do amuna. Mula tak patah pion tahatawat jabalo sonali. Lasti jabat bodani mula ba ima tong tapatuba tulot masukut. Wah ada yang mu jadi bulan-bulanan. Ya, dari masalah orang ba nanaksi dono ta mulu tu dia berdagang. Ya pangiluan, ya pangilekot. Dia kada berbeda dia pada lain. Ba mangeli mahamuna among purnami, toka horon ni ulo-ulo ka di haso malam munay ma patu pahamuna. So ni may ko hanami among guru. Tasalo hamili anak dirasa rohamuna dan tuwa bantu ada posibora, dan tuwa bantu acara nama roha. Guru guru masih. Mulia ate malajani gula-gula do tulang di dasar lutna atau dak subol ga sa jumolojo di dok na dua ado dak di sia daw jumolo ma nang di sia ata ale jumolo kana ono kutu hamu jani na dua na memang to hore sa dok na tulak tu hula-hula kulo tawuro kulo dulaun sa lima tu be di dan ikon sigagaduh tu ale mga jumalabo puso mangita sa lut dari hami Bukan nama demi patu panai muda lion, pengulang nama niat patu bawang nami di alim surga. Soalnya buah nami tu kita salutna. Tadi waktu perjalanan naik pas satu nami tu kita salutna di bagasi muda lion, cuak soni nang masuk. Kami orang nama keluarga masuk, anon kita hamu kami di hamu na salutna bulan nami. Atas orang malian keluarga nami, dia tu bulan nami ku tahu. Alhamdulillah yang bangun sosial jadi ulah-ulah pasaton nami ma upasuhna. Tutulang nami nenggolan banoara batu ala osang ma dihamu tulang. Tuwana tulang nami utauluk soba naguk ma pasaton nami tu hamu. Suak songni nang tutulang rejok nami si pahutar soba naguk ma jajani ulah-ulah. Suak songni ma salhutna honang ni ulah-ulah nami. Hula-hula nak nama tinurun, hula-hula nak bajai sia sopa ma. So lima turang sahutan nami, ala sahutan uhira, soit ma di batu pahami. Tu pemerintah setempat, tong ma soit ma nang tanggo nabal ke penok pasar tani, na soit ma panggualina, panggulani ulia tong ma soit. Tuak ka pungupunguan pe soit ma pangkualan. Soksoni ma tidak berbagi di pajambalon. Jalan tuanya masuk jambal mangihut manian di patu pahami. Adolah sohu bagi hai pajambalan on. Upasat kami tuak ka do gelawak kami. Kong do mangido panilaway kami. Tuhamu na saduk na orang ni ulah nami. Pajulo mapatikya tok upasat kami. Tuhamu na ulah nami do mo na tulang kami jazai di tahun. Iya, walau siap kami udah muna mengguru, udah siap puna tulang, udah urut, gak bisa waras mengguru. Mau lihat ya, tulang nami ijazah nainggulan benua, betuala, saya mau lupa tu, kurang apa nanggur nainggulan cina. Mau lihat ya mamang guru, kalau tumpe bakul lihat kamu hami, nainggulan nami si batuara mahami. Dalam unang gabi kayo pajumu na Tuhan. Raja duhami na ro, jala raja duhamu na udah potok kami. Udah ada tulang. Damang guru siap pangiduan, siap do pasaton nami. Ima siap kami tulang muna. Anggo taringot tuna nang si pasaton muna, do nang si patu pamuna marsugut. Nauli na ning si tulubi nauli na ning mami. Buti mau lihat ya? Mau lihat itu tulang. Tulang robot nami si pahutar. Ya jelas, hula-hula kana poso. Nama tidur. Dapat tu bang. Baju lumah pasahat, upi sudi. Hula-hula ni bang, jazai hula-hula. Osang. Osang ma tulang nami
nenggulan. Ewan na saya yu ayah amin na bujud untuk tulang jadi saya dari untuk doanan. Jadi tidak pernah suruh kutain selalu nenggulan tulang kami bisa duduk dari doanan ini. Itu enak. Tu bona tulang kami hutau soba. Berburu semua cok. Nalo, anggi. Kopi. Lengkap dulu. Bapak di sini itu. Tulak terus. Tutulang jorobot jadi si pauta soba mah. Nah, ini nama soba nago. Ini nama. Tu hula-hula nama tinuruhun pakpahan. Jadi pakpahan. Hula-hula nama tinuruhun. Jadi nenggulan lupa tuku. Hula-hula nama tinuruhun jadi si tangga. Hula-hula nama tinuruhun, hula-hula na poso jadi si dauru. Tudungan sahutanan STM kasih bumi bencana soya sekalian menurut pemerintah setempat bangunan di hunian Madhanai bunguan ama bunguan ina estate Madhanai bunguan ama do bunguan ina HKBP Madhanai Jakarta doa sabi pemerintah setempat dari mengecanon mau menjalo bunguan ama Madhanai do bunguan estate tu Borumuli Amulian di Boru jadi Sidaul Sidaul Amulian di Boru Sidaul Pangalap pun makna menggunakan nami situ mola, nanti biar usah situ mola, orang situ mola, amang menggunakan situ mola, silegar, sinaga, silegar, sinaga. Sinaga. Kusaluhukna bulunami bulun sinaja ne pos-pos saluhukna narong di Pulau Waramo. Oma dia mungkin Pak. Soni mapan pagkanan. Ati buha tumarong na walang lobby kami. Pasang dyan na baltos. Japan mau di Dajanado mana foto kami Dajanado di Tikio pasak mak toka na dua naro makalong hila Wala kaitan na magkawag tubo so biasa man no makapatuba
Soalnya mapang kolon namin jadi hula-hula ito. Ketika kami, na ulang nubi. Ketika tidak kami, anong nubi na namin, nasukoy kami. Amen. Hita sa loob na, inata solipada mata, hita sa loob na. Diyan na ro, atik tumanong na hulang, kami pang walayo. Jadi ro kami, pasing muna. Iya, tu raja na romo te, terus temo kan kami. Nah, kesepan. Mau lihat ya mak, lima perjambaran na upasahatan. Dalam angin udah kami kita selalu na diamu na horong di hula-hula na. Terlumur kita selalu na. Di perjambaran aku patu pahami di bodanya. Itu tong nang dia di masuk. Patu pahon nami di pertua ni na dua-duanan. Dalam mulu panggil nami. Jabat mangiluk mapasator nami itu kita selalu na. Sudah bodi mahami. Jadi maulah tema di kita saluna di hamuramang doon dahil ng nama kaulong yani walang nagula-ula namin sa kijang satu kijang anong nga sipul di pagsapanan na kung patupahami ang mga kasat at lumubi ng dihamuna tuwa namin konsep doon sa namin ay may sugot jumulo mahuwa kami situ may jalon namin at kapanajoyo sa kamuna jalay tiroy hamu mahami terlumumi mang rumah nak tulang robot nami ala na hulang begi nasida jajanami na tubun na tudo nami bodu ni jazai bodu si pawuta mau lihat mana di kita nian jajanami konsep sugut ma di manugot na alai jajanami terlumumi nang dihamuna hula-hula nami jazani hudau menutup naman lubiat Panginoon nami Panginoon namin, sipulitan ng makaray. Pamasukon namin na tuwa-tuwa tu jabu-jabu na mopo. Muluwi Panginoon namin. Asa siko yang nang mengacara kami di pepalang na dia masukot. Panginoon namin ay jajan namin di budayong ma Panginoon namin mopo na tuto namin yun. Panginoon do kami mulut setuju hamon no jajani hula-hula namin. Dia masukot di japitu satu jamuan. Acara keluarga majolo kami kakak keluarga sidungnya acara keluarga dibuka hulia ada di bagas dope do tangian baru pasaton nami mah tuhamuna jajan di hula-hula nami pasahato si pasato muna tuina nami nang jumulo on duksipulnya rencana nami baru magalama mah nainangon atau oka Duksit pun dia aman dahulu di mana sudina akka ulawon siapa takut lasina ma tuat sadau satu panggolayon nami tuhamuna selalu naholong ni hula-hula nami malay pajulu mapanggolan nami satu rumah pajulu golon nami saat matubijang satu napakapuhon Tuhan jadi hula-hula saluhuna di panggolan muna dina masuk kamu madokon kahata na uli hata na rin dengan Tuhan pipalan na dua-dua ol tumutumon nami lohamu madhiti si paguguswada molo pelang godak sa bangunan na tapos pahami na masalita pangangatuan ba pero nami dosongon godang mga istilah di batamon ibot sederhana ma soni ma so konsep nami duksipuli saluhuk na sahat ma tubulia alainya janami yang wo inganan pasatokiran mang napajalan napaturi na todo namion buwanon nami do tusi manungun di hari Minggu manugot na duksipul laut ta masugot saat tulia alayanggo sakra mepaturi manang nainganan pasatokiran na todo namion buwanon nami do tubo na pasukit alanang disado damang jumolo ba asarapat na sida hari Minggu mah rencana nami di manugot na bolhat tu bona pasuk. So ni masuk konsep nami alani tong tutup Panginoon namin panahon tu hamuna saluhuna terlumumi manang di hamuna tolong ni hula-hula nami suak so ni nang roas sabutan nami pajulo matong kapasa ma partikiran tu hula-hula nami jazai utaul. Ya, marami mga guru. Di rohatan ng guru, asadus matong natahita.
dia kasih batu pohon nami ba tuma atau kamu na mengguru malah tuma mengambil penuku kamu na asal lulus bace-bace tahatai pulang mau dengan hula-hula kan dipakai non tersoni mah panggiluan nami ang guru kamu na nauli di hamu jajani hula-hula nami di pandejonan ba monotuk soni penauli ba langsung mahat nabat pada nolok kode patu kamu mah nasa natolak na dia pas patu kamu kami dari mana ya dari mah dia mau namang guru takas sungai do komuna na kaninan dia berminon masuk ke na guru namion tujuh na dauli may patu pamay asa tujuh si kopa na muna bersudut di manubuk na dinanaho patu kahon dia cara keluarga duksi puli pasato muna ma tuburia baru pasato nami ma saput ni iboto nami di kohomay itu dia muna mengguru nami kung nakanina di panggura muna nakanina ni ala siya na humolang ma dari sama kung nasumorko nakanina ni ala kami magtubulo-bulo na depela di son kami mga napagpuli pinapasato na kahadalo dinalinggan tapos kami mga kapakapun kapakatayon sa tulog makita di siya mga guru tong anak siya tulog namin di baga sa patikyan iloko ka muna na kaninan badan jarum kurang na puput dan tidak mata ada di darurat jalatong di kanay dekot ada kaninan di kanay dekot namin terlumuri siya kami belau-belau muna asa binapasibok hari-hari yan iboto namin napuro namin alay iloka muna imaju tulang di udaw saking naturo na siya kalau lihat itu kami sih jadi yang guru masuk na kalingan ya ka pertuturan tapi tak terus mula na kalingan Tuhan dia iboto namin mangulay somon inang berdua mula main ni na butuh hari matutu sungun pulang di pada seperti kelo jalan hari ma sungun hula-hula asal sedar mami sungun kayu naik una pola gati berdua ane torsa mula na kalingan dia kata tuturo bihamuna mangomong matopik mangomong matungling badan dia akan matinuruh namang guru dia akan matinuruh dia akan guru namin na kalingan sungun kami siya puna tulang na kalingan ni nabuhi ka pasato namin ala di naman sinuduan ni kita sada mahasya kami di ulos na sida dukon ni ala bula-bula no kami di sona mong guru pitu maulos siya kami ala 5 magandang mga guru namin dua may dawa sada may dison beri namin na mga anak kurus doon sada na may tuberi namin na sukatasotan dua turunay na ito aka ibeberi namin na magkakubian na kanilang pusilayla sinaga doon situmorang saya ada mampu sena pahupu siya saya ada mampu sena pahupu siya puru atau semua amang puru rada pula masih rusak kita sudah mengpuru dulu kami be dari bagasan rohamu naik jadi biru pada saya ada waluma ulus kami amang puru angko nasi bahasa atau nami son sabut di foto nami daksi bilangon nami noni ai i hanami do tanggung jawab nami do itu ka do foto nami oma urus persilangan 5 na nagsipasa atau nami to mula abang guru nami berarti mah bang guru ila na buyo katulasan molia de ma hula-hula nami maselas to doanan to ho mainya alai ijazah nami pamotor nami do iye foto nami holan sada do na rodison doha kapola saya lulusan na sekolah saat itu las doa nami di sini. Di sana memang mewakili foto nami lulusan muna jadi belum nami tulangan. Di pintu masuk di pintu sabuk mai jadi belum masuk. Itu bodi mahal. Amang guru somal do di sopi molto spesso bere nami di cosa seperti kianon ala to iboto namin ang disyokto di Pulubatanon. At sura di ko na ipasugi, jalan na kanina makatayo, kami do ko para ko na pasugi. Basa ni Sun, di Bandulaw, basa na di ko na pasugi. Kado sa kuha, na keluarga, bota kapitay tumalisan. Ang guru, ay sura ko, di ko na pasugi di Bandulaw noon,
Pupuan ko ka keluarga tong nasuguro. Ano ra keluarga nasuguro? Dan dari sudah na alam nasuguro dari sitong tsunami. Moro tupi ko cari ni, usultihan ni satu kali namin wadah di pangilon namin mo tutuhata mangilo di pagkasataniang asa diakan dan duluan diakan na jinalahan jupa diakan mulungulu dapat akan na jinalahan terlumuri mali beri nami na sumanguli lupina ang butari mo naulo ko kami na kalingan namin buru ba manat sida hudu manat sida buri ubuto hamilo na di pagkasawa mulai tungso apala nasari di sido kami alayang buholong nami tu pesorisola kay dinera nami ba pasato nami do urus na siya ayon nama pertikian na buhay pasaratong urus na siya taringot di pertuaw ni na dua-dua semua nga sino nami to ang namang puro ya betul lang mulai ade mah tulang dia kan muncul mulai tu kami beri muna sa dulu mulai ade mah pertikian na museu pasatai mah tutulang nami ijazai nenggulan batu ala Mulia tema dihamu raja ni amang buru nami raja istumeyang suku-sukuku buido jolo ni pat puri pat jolo buat tulang suku-sukuku buido di jolo pat puri pat jolo buido di neng dohonokku songono di naneng si pasaton ni hula-hula muna rak dohok bona tulang muna nakin raja ibu tahu Allahu kami, hutak kasih kami tujuh ngulu ni buru namyon nang marujung ulon dinasida dapat tinulon opak mabawas ada maburu di Pinoparna dua ma anak tolu maburu marpohopudo siya anak marpohopudo dan siap buru yang dokonokku dibilang-bilang ni pohopu di hamuna martinulon dohot Pinopar ni guru namyo 12 ma si pasaton nami parbuini holong nami sido boti mahame ala ni usuk pun nakin nilan budo jolo ni pak puri pak jolo ido na dohonok tu molate mah diamu tulang na bujuk tohodoi di panggola munai adong lo ditikina budi gawe di jolo adong lo tikina musi di jolo gawe di budi jadi tulang jajan bujuk di panggolami ikon pasadomu paso-paso tuhami selalu nak kena metirodok kena padanya dan jadi si tolak paso-paso ano jadi tulang kalian dah bujur kamu kalian boleh berpikir non mau lo benar kalian di pasar tulang nami ulah-ulah nami aja betul di mana wae tempat pagi luar kali 5 mah pasar tulang nak sikop mah pasu-pasu ni tulang di sini di panggola ni 5 pasar tulang semua pakai dona gabi majalah horas abang guru kalau tunggu hasatan nomor sugut hamu mak manggurawan natin mulia itu alai imay lelek nami huboto hami do apalagi hagi tulang dohorong muna tulang ikut dong sikok do ikut sikok do pasu-pasu nami mananya kok kamu nama tidur sikok nang tangyang nami di koparan ni guru nami onong parjulo madapot Tuhan siap panggilan nami ului kamu mah silbuti mah mulia mah tulang mulia berarti kena kepesertaan mau saya tuh tulang nami udah dulu Sederhana mana kaningan? Sederhana. Ulo si wah. Gimana kaningan ni? Saya mah nakaningan itu nomor 3 do nakaningan. Saya bilangan nakaningan dia. Berarti kenon pasatay mau saya tutulang lumok nami jadi si pauta. Dari majalah horas di yang buru nami, lima tutu dia ka patikianon, may matulas mo nak ini tadi waktu ka namasa di tonga-tonga ni keluarganya bang buru nami. Oleh sian kami tulang robot, tulungan siya kami. Sadama itu
pinopar bawang, sadama itu perboru, sadama itu sani kahopu, tarsongan ini masa kami tulang robot, sudah buat imami, emang buru. Mau lihat ya, suak semua manang hula nama tinuduh, paham, menggulan do citangan, petikian lupa satan. Mau lihat mari aku rajanya Mang Guru. Bola kami siang hula-hula nama tinuduh, tulung apa satu nami ulos. Soalnya mah atasan kami rajanya Mang Guru. Mulai ada gaza ni hula-hula nami, menggulan. Balade Mang Guru. Allah di bawah berek kulu nak kaneng rora poro inagudela. Saya nama kami lasima tong tu pinopaka. Jadi. Hula-hula nama tinuduh setangkap. Mulai dengan dipatikkan bola kami sian tidur setangkang sarpo memahami rap dot dan papahan pas ada betul rumah sian kami jelas ya turun dari rumah. Mau lihat mah aleman pangiluakan. Suak-suak nang tu dari papahan. Dohon setangkang. Salu pamanya nak hula-hula nama tinudoso redok ni hula-hula nami nenggulan sisa ada mak anggo pak ma boy masa tu tulu alat tu besar Gaya macam orang sana sangiro. mau lihat ada soalnya papa Bagulho hula-hula na poso ma non la mazzai si da uno dalle sotto da sile hula-hula bisa musik Nanti orang di raja si Tunya. Jadi songon siang hari pergunungan nami pasat nami itu Mang Guru. mau lihat mana ada zanami Ala besok menangi botol di lain lawan di Masjid Regar. Jadi tahu pas hari naik pergunungan nami bukan nami. oh nauli ya zanami mau lihat Mang Guru sate di torik naik. oh tuh Mago di mana? Abdo masuk pulau 5 lubang. Jadi tak kasar dapat kamu kabar tiga jam ya besok. Jadi odik naik. Kamu udah bersama orang lah. dito sa namin ba mahula-hulay matong raw kaya bisa loras anak saya bahas kurang ba Ayong dua, Mang Guru. Abi lu pasang lang na yun na. mo lihat ma di hula-hula na matinuroon alay kanak ka na ibuan niya kanak tulak na sa bagas na ino tutulas do perasan na medyan mau lihat hindi lang yun jadi mau lihat mah dihamuna sa loob na holong ni hula-hula namin satu bijang sakijak satu ton tumat sayuli panilyo munay dihami sa loob na atau nak so pasatan kata mo lihat kata na rin kan di konsep namin na kaning so na dokon ni hula-hula na matinudohon mula naman yan rencana namin jam 10 malalaman dari nangon las tauludi sudi itu acara umum satu orang ni hamuna hula-hula namin jadi kalau so pasatan kata na uli ka mo lihat namin itu hamuna sa loob na talubo bilang di hula-hula namin ati tunggu dang nube situ jawab muna hami pasti keno boleh pusatan talubo ma doa sautan namin maso ando nak so ulang ya ke hula-hula mana yang itu untuk konsep doa kan Panginoon ni hula-hula namin nak kaning ini pusatan maso petikir to mo sautan namin ano nga pinakurang paniron jadi mau lihat ni Pak, kita muna susuton las rohan kami, kalau si ubay hudhud kami di
rencana di naik ulang surut. Jadi nunga ulibi di saluhuna di karabotot ka di Borginon. Jadi asimaruhan Tuhan saya dipatulus may sakaptay. Lasoran nagbigay di hasadaon di hamuna na maghula-hula buru si sadatahi si sadolo at tutu. Tinalaw ang ulahon masugot di ulot ta. Gabi masalah horas si Doko Timhan. Mau lihat ya mak itu ngasih tanam. Tong lo bilang kita pada jawab kami. Sekamu seluruhnya. Akal aja nado. Tuh ina nanon mana foto kami. Tapi salah orang mah. Nggak betul lah, anak mau betul lah. Kan tidak tuh kami. Mulai, betul. Anak mau betul. Dan naboy, masih kok bina amang bulu. Naboy be. Tu dia mai dah pasatun. Nabi boleh. Jadi asa batuk atau nawi na mahita lah tu akan tenok tak alai shooting hai. Terus bilang dia mulia jadi bulan-bulan. Itu doa nami ala tu bona pasuk itu bona nami dia nahor. Jelas dia lama ni apa satu nami buat tu siapa dia jadi bulan-bulan nak pura tu nami yang itu bagus. Tu mulut tai. Ayo nak kami na mamburu. Na posisi kami tu apa bere nami di besok. Nakasih ko hamura na karingan isodo apala tulangna. Isodo apala tulangna. Jala matelepono na karingan ako tu bona besugi. Kayo ya kabarera to na masalita isini. Anak itu. Amang guru orang itu nanay siya ako kahiyan na karingan di besido ari. Ano na ngulat kita. Ay nang kalimot mo nanay si anggo nanay nato nakaro kami juga di bagai seperti kenon ay sumaran na basilong hari-hari ng puro namin. Anggo basilong hari-hari ng puro namin tutukan ako muna maami tugas namin madigati manang tumalong na tinigaro ni ng puro namin. Alay molo tung lisong na kumuna na kanina ni na pura na pula niya. Alay anggo tuwari minggu pos maro kamuna di nalaman na yakon puro namin iboto namin siya kami hula-hula muna rolo kami mataboto ka muna raw manamay ako ka muna asa turtu di bagasan perdaranan yun ng ulaw ni di Kabupaten Sigadungon yan muluboy akatulang ni Pernamyo na siya kuta manang tuwa kalay na nun uy pangalupi ulaw lupi wala naman doon iboto namin nun di Kabupaten Sigadungon so di ba siya kami amang kuno Mulai ada matulang mulai ada mak dia kasih sesuatu muna selalu nak jadi kemudahan. Kau ni dalam berdoa tu. Dengan mahir dari son, asa tapok kata nauli, kata nalinga. Dipakai otak di bagas. Kalau sepuluh dia pakai otak. Kena bujuk jalan mengului sini. Akan pangdoa tanah ulang. Dito ka ulah-ulah kita berhita sarut. Lani tama kita melihatnya bisa luhur na seperti kejadian ada terlalu banyak kelembat. Ini pasti kenon pajulu malangsung mah urusan nanti. Merulah-ulah kita tu mandok melihatnya tu amata perlingkan basai ala di jodoh di kita hipasom. Mulai sedang memulai kita nama nongai saat kuna mengunjungi di Pakadayota di bagasan Pikyong. Nungguwi may dihamuna hula-hula nami rejai Utauruk, tulang nami rejai Lenggulan Betuara, kona tulang nami rejai Utauruk, tulang rorobok nami rejai Sepahuta. Naksongoni seluhurna hula-hula na mertinodohon hula-hula na poso naksongoni sa luhur na diangka pemurun nami. Talumuwi dong dihamuna dong asahutan nami. Aka amang raja inang suripada. Wadok mau lihat kurang tuhamuna sa luhur na diangka paniroyon tuhami hajuton bolong. Tangarong natak lokok kami. Igijang ni mau lihat asa angkinan tuari matsubot. Diurmanan ari bilang tuan hai pasok di kita asa mardalan dengan ulota sahat tunazidung dia kapak katayo doh diulon siapa takut tu arang tersugut
Mulai di gurang mado honokku tuamuna hula-hula nami seduhukna naksoni dong sautan nami amang raja inak suribada naksongoni dihita nomor dongat tu tokong dodo honokku mulai di tuhamuna naksongoni dia kaburu nami songoni majo hata sia nau batak majo. Baik mah, mau lihat ya mah dihita salubna di mana hata pangapu siap kita langsung untuk pulut tidak putih mah mau lihat ya mah. Jadi mau lihat